Dobar ti dan, dobrodošao. Hvala lijepa, Barbara, dobra večer. Našim dragim gledateljicama i gledateljima. Sve je ranije dan u odlasku. Za divno čudo, danas kad sam dolazila na televiziju još je bio dan jer nije bilo toliko oblačno, pa sam još ostala pod ovim dobar dan. To znači koliko si vrijedna? Recimo da to znači to. Ti si vrijedan nakon ovih silnih šarolikih gostovanja. Neko bi vjerojatno iz naše emisije danas napravio neki dobar scenarij za film, ali mi ćemo u ostalih nešto minuta emisije zapravo razgovarati o onima koji nisu ostali samo na puno. Moglo bi ovo, moglo bi ono, nego su stvarno i napravili neki film. U najavi sam rekla filmovi koji će biti osobito zanimljivi publici 40+. Točno. Pa onda moram odmah na početku pitati jesu li današnji filmovi za mlađe kinogledatelje i ako jesu, zašto? Nekako mi se čini da zapravo, da ne kažem sad moja generacija i možda i starija, ima veću naviku i veću ljubav prema kinima nego što to možda imaju klinci kojima su dostupni svi mogući ekrani koji možda, osim kad ih roditelji vode gledati neke crtiće kao male, zapravo zaborave da kino postoji. Mislim da si, Barbara, tu potpuno u pravu jer je dio našega odrastanja, socijalizacije, prihvaćanja nekih kulturnih vrijednosti išao jako uz film i način na koji film to predstavlja. Prema tome, zadnjih 50 godina se to mijenja u smislu pojave blockbustera, dakle onih filmova koji se primarno obraćaju mlađoj publici zbog akcije, zabave, specijalnih i vizualnih efekata. Međutim, publika koja jest 40+, koja je u svojim zrelim godinama, koja zarađuje, koja je u tom smislu nekako probranija pri odlasku u kino, ima i mogućnosti većega izbora. Dakle, može gledati filmove koji jesu blockbusteri, ali se može odlučiti i za one priče koje su prvotno drame, psihološki trileri, priče o sazrijevanju, o obiteljima, kojih definitivno ima i naravno sve to prate i glumačke podjele, scenariji i redatelji koji se time bave. Uostalom, mi smo sve stariji kao naraštaj i kao civilizacija, tako da se i filmska umjetnost tomu itekako prilagodila proteklih nekoliko desetljeća. Snimaju se filmovi za sve generacije, ali su ovi ipak nekako naravno vizualno atraktivni. Spomenut ćemo danas nekoliko naslova koji su upravo za tu, da ne kažem sredovječno, ali evo, zreliju publiku. Među njima je svakako i film koji će 30 godina nakon oduševiti ljude koji su pali na kombinaciju redatelja i glumaca u filmu Forrest Gump. O čemu je riječ? Tako je. 1994. godine jedan od najuspjelijih spojeva umjetničkih filmova i filmova za široku publiku u režiji Roberta Zemeckisa. Tom Hanks, koji je tim filmom dobio svoga drugoga Oscara u karijeri zaredom, prethodno je dobio za Filadelfiju, stvarno je pokazao da je jedan od najvećih hollywoodskih suvremenih glumaca, kakvi su recimo bili i u zlatno doba Hollywooda, Dečko i susjedstva. Robert Zemeckis je u međuvremenu napravio fantastičnu redateljsku karijeru. Forrest Gump je zasigurno jedan od njegovih najvećih filmskih uspjeha, ali se vraćao Tomu Hanksu nekoliko filmova, primjerice Brodolom života ili kada je skrenuo, recimo to tako, prema dugometražnim animiranim filmovima. Međutim, tu je recimo Tom Hanks i odglumio neke likove pomoću posebne tehnologije, a ovo je priča o jednoj kući u kojoj se neprestance izmjenjuju zbivanja što u prošlosti, što u sadašnjosti. Evo, kao što vidimo još iz kolonijalnog doba, film ovdje u režiji Roberta Zemeckisa je zapravo ekranizacija jednog stripa koji govori o tome kako se u samo jednom prostoru mogu mijenjati generacije. Life is like a box of chocolate. I puno više od toga u ovom filmu. Još jedan film koji svakako moramo spomenuti je film Ovdje u kojem se koristi tehnika pomlađivanja. Točno, to je dakle film u kojem je Robert Zemeckis napravio nešto revolucionarno, a to je da se više glumci ne pomlađuju pomoću postprodukcije, dakle računalno generirane slike, nego pomoću umjetne inteligencije dok se film snima. Dakle, kad su snimali Toma Hanksa, Robin Wright i ostale glumce koji prolaze kroz nekoliko generacija, umjetna inteligencija odmah mijenja njihova aktualna lica u lica kakva su bila prije 10 ili 20 godina. Palo mi je na pamet, Barbara, gledajući taj film, da će možda za 10 godina to biti moguće u stvarnom životu. Da, ja sam mislila da će biti moguće na televiziji, pa da me stavimo recimo do 10-20 godina ranije. Poznate glumice, vidjeli smo malo prije isto isječak dok smo ti i ja razgovarali, okupljaju se u komediji Fatalna četvorka. Je li vrijedna pažnje? Bette Midler, Susan Sarandon glume najbolje prijateljice
prijateljice koje su se u jednom trenutku rastale. Jedna od njih se sada ponovno udaje. Međutim, ova druga mora prijeći preko njihovog davnog neprijateljstva. Okupljaju se, zabavljaju se i to je upravo taj film za jednu generaciju koja je zrela ispred kamera, iza kamera. Primjerice, takve su bile i glavne glumice u filmu Klub zadovoljnih žena na čelu sa Jane Fondom, gdje je definitivno postalo jasno da se filmovi snimaju za sve generacije. Ovo zasigurno nije jedan od najboljih filmova koje ćete gledati, ali ako se želite... Kao što nije taj koji si spomenuo Jane Fondom. Upravo tako, ali ako se želite poistovjetiti sa nekim običnim situacijama koje prolaze ljudi tih generacija, onda svakako možete osjetiti ono što je film i zapravo primarno htio, da to prođe kao sat i pol zabave. Da, nekako mislim da postoji baš filmova dosta namijenjenih ovoj staroj populaciji. Ja kad vidim negdje Diane Keaton odmah krenem gledati jer mi se čini da će život u starosti biti divan ako je takav kakav je život Diane Keaton u pitanju, a bome ni Jane Fondi ništa ne fali. Godine nisu važne ni kada je u pitanju akcijski thriller Canary Black, sniman između ostalog u Zagrebu. Tako je, prije mjesec dana kada smo govorili o filmovima koji se snimaju u Hrvatskoj, jedan od njih je bio Canary Black. Kate Beckinsale, koju znamo kao vampiricu Selenu iz serijala Underworld, napravila pomutnju prije 2 godine kada je snimala ovdje u Zagrebu i ono što treba istaknuti da je ovo stvarno film u kojem je sredovječna glumica akcijska junakinja, kao što je bio i Liam Neeson u istom tom tipu filma Piera Morela u filmu 96 sati i gdje stvarno više nema granica kada su u pitanju akcija i zabava. Ono što svakako ovdje treba napomenuti da je Zagreb, sve se događa u Zagrebu, prepoznaćete cijeli niz lokacija i mislim da je to ponajbolje u ovom filmu kad vidite da i Trg bana Jelačića može biti spektakularni akcijski prizor. Wow, dobro. Lijepo je čuti da akcijski junaci više ne moraju nužno imati 20 godina i sve baš pločice na trbuhu možda, recimo. Tom Cruise koji dalje snima Nemoguću misiju, koji je napravio nemoguće na zatvaranju olimpijskih igara u Parizu. Da, dobro. Možda recimo onda pri izboru sljedećega James Bonda razmislimo o nekom glumcu koji je 50+, a ne da stalno tražimo ove neke mlade. Dobar dio svoje karijere su bili 50+. Pa recimo Sean Connery je to baš bio zrelaza. Ne znam zašto bježimo od toga. Boško, hvala ti lijepa. Hvala, Barbara, najviše. Pogledaj tijekom ovoga vikenda kakav dobar film, pa onda sljedeći petak u Društvu s Ivom preporuči još nešto što ćemo i mi ostali sa zadovoljstvom gledati.